laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi arsala nabiyahu alkarim muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lihidayati albashariyah wa ja'alahu khayra khalqillahi ajma'in wa hadiyahu khayra alhuda وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، إن الله تعالى أمرنا باتباع خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسير على هديه والمشي على طريقته لننال السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبعد هذه المقدمة لعل المقدمة تنبه على الموضوع، فإن موضوع هذه الجلسة بمشيئة الله تعالى سيدور حول فضل اتباع السنة وخطورة البدعة، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا وأن يجنبنا عن كل ما يسخطه جل وعلا ويأباه، وأسأله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا ويجيرنا من سوء الخاتمة. aray musidɓe julɓe tedduɓe, lan yetta Allah subhanahu wa ta'ala juulayne laaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yetta joomi men e nemaji ɗi o waɗani en ɗi tawta en wawata andude no ɗi foti, en wawata ɗi timminde ka kontugol. jalla wa ala o wi: wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. kala ko yiwɗon e moɗon himmorde e nema kaka joomi mon o iwri. ala ka nema iwranta bani adama illa min rabbihi jalla wa ala, siwana ka joomi makko allahu subhanahu wa ta'ala. joomi men ko kanko ni neluɗo oɗo nelaɗo makko, o waɗi mo jeeyaɗo ɓurɗe moƴƴude tagore nden, o waɗi peewal nelaɗo ngal alayhi salatu wassalam ɓuri moƴƴude peewal feewirtengal yaare ka allahu tabaraka wa ta'ala. joomi men tabaraka wa ta'ala wi'i: kala ko nelaɗo on addani on jonni on, joge ɗum jogito ɗon yondinoron ɗum. kala ko nelaɗo on haɗi on e muɗum pottite ɗum. hule joomi moɗon andon joomi men hino satti lette wonande lundotoɓe mo ɓen. nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ko ɓuri gongude konngol ko deftere allahu tabaraka wa ta'ala nden, ko ɓuri moƴƴude peewal feewirtengal yahe e ko joomi men faala kon ko peewal nelaɗo ngal alayhi salatu wassalam. ko ɓuri bonde piiji ɗin fof ko sincaɗi heyɗin tinna watta ka dina tawi ɗi jeyaka ton. kala ko sinca heyɗin tinna watta ka dina ɗum ko majjere nden hino sogga joom muɗum naɓa ɗum e yiite, si allahu subhanahu wa ta'ala arkisali neɗɗo on sortagolle ɗum ɓawnde o andi. hara wiɗen onon ɓeɗo siɓɓe julɓe tedduɓe, allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri en ka deftere makko teddunde, iwtirgol ɓawnelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e yahugol e dow batte peewal maɓɓe ngal, e iwtirgol ɓaawo laawol maɓɓe ngol ɓe rewnongol, fiyo en heɓu malal aduna e laakara. ko waɗi ko heɓirten malal aduna e laakara ko iwtirgol ɓawnelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ko ɗum si joomi men tabaraka wa ta'ala o wi'i: kono yo ɓeeɗo gonɗinɓe ɗofte allahu tabaraka wa ta'ala, ɗoftoɗon nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɗoftoɗon heftuɓe fiyakuji moɗon ɗin ko homɓe woni ɓen
ko ɓen ɓe tawta ko karamokoɓe kaɗo diina e ɓen ardiɓe ɓeɗo yimɓe hino ñawitira deftere Allahu tabaraka wa ta'ala hino ɗowa yimɓe ɓe natta ɓe muɗum ɗum ka karamokoɓe ka ardiɓe fof jomi me wi ɗofte ɓeɗo e ɗoftare Allahu subhanahu wa ta'ala e nelaɗo on kala lurral argal yani hakkunde moɗon ka diina moɗon ɗette natton ɗum ka deftere jomi mon e ka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko on say fowtotoɗen si tawi ɗum ɗon woni haray en ɓuttinay karamokoɓe tarbiya ɓe wi'i hino jeeya e ko wallitoto neɗɗo tabitugol e dow qur'ana e sunna e wallitagol qur'ana e sunna e daranogol ko Allah subhanahu wa ta'ala tagiri mo sabu muɗum kon andugol mo piiji tati ɗi tawta ko ɗi asasiyat ko ɗi bindeje koye dow ɗum kaɗo dina islam woni ko kamahi e mu'um ɓe wiɗin asasuji ɗon Allahu tabaraka wa ta'ala fecciɗi waɗiɗi geɓe tati ɗen geɓe tati ko ɗen woni asli sabu wodede ɓeɗo yimɓe e dow ndiɗo leydi ko ɗum kadi woni sabu nelgol nelaɓe ɓen ko ɗum kadi woni sabu tippingol defte ɓen ko ɗum woni sabu kadi yamirgol ko moƴƴi kon e haɗugol ko boni kon ko fiyo ɗin ɗon piiji tati ñiiɓuɗi tabita haray ɗin piiji tati Allahu tabaraka wa ta'ala humpiti en ka deftere makko e ayeje sertuɗe wondema hadafa e gaaya woni faandunde e hattirde ɓurde mawnude nde joomi men tabaraka wa ta'ala tagiri neɗɗon sabu muɗum nden woni ko yo neɗɗo on darano ngal ɗo dewal ngal Allah subhanahu wa ta'ala wela yo iwro e ɓeɗo jiyaɓe hoota e makko woni al-ubudiyya e joomen o wi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o tagirali jinnaji ɗin e yimɓe ɓen si wona fiyo ɓe rewmo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe laɓɓinanamo kadi ngal ɗo dewal karamokoɓe goo firti illa liya'budun ay li yuwahhidun mi ɗaɓɓirali ɓe si wona yo ɓe rewan ɓe laɓɓinananmi dewal ngal jomi wi ko ɗum o ɗaɓɓiri en ɗum ɗon hino jeeya e asasul awwal bindere aranere ko joomi men tagiri en addi en ka dow leydi ɗo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ɓe maki al ibada ko ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali al zahirati wal batina ko ni dewal ngal joomi men ɗaɓɓiri en ngal ko kala konngol ma gollal ngal tawta joomi men hino yiɗi hino wela feeñiwo suuɗiwo daranagol ɗum ɗon ko dewal wi'ete ɗum ɗon woni faandunde aranere nden e addugol en ka dow leydi ɗo faandunde ɗimmere nden ko tawgol en wonay lonto moƴƴo e dow ndiɗo leydi hara en wonata lonto bongo e dow ndiɗo leydi hara Allah subhanahu wa ta'ala acciray en diina makko kan renen ka aynen ka naɓen ka ko ɗum so wi e suratul baqara inni ja'ilun fil ardi khalifa on ɗon khalifa woni darotoɗo ayna ko ayninɗomo on ayninimo kon kon wiyete khalifa janfotoɗo neɗɗo wona o khalifatuhu ko woni khalifa neɗɗo siko neɗɗo hakkunde yimɓe ɓen ko mo tawata daroto ayna ayninɗomo on ko aynaynoko ɗum hino jeeya el asas athani e tammere nden e ɗin asasuje ɗen bindeje ɗen tugale woni anniyabatu an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum woni damal ngal wonɗen yewtude ɗo ngal hande woni lontagol nelaɗon alayhi salatu wassalam e diina maɓɓe kan e da'awa maɓɓe on e noddandu maɓɓe ndum ko waɗi karamokoɓe da'awa ɓe wi'i gila joomi men fuɗɗi nelde nelaɓe ɓen kala nelaɗo mo o neli haray nelal makko ngal no howa faade e yimɓe heeriɓe
nelaɗon ɓe maki no jeeya komi heerinana kana annabiyu yubathu ila qawmihi khassa kala nelaɗo meɗuɗo arde atto nelaɗon arde si o nelama ko ha e yimɓe makko ɓen tun o nelete leñol makko ngol nelaɗon ɓe maki mimmi nelama faade tagore nden fof jinna maɓɓe yimɓe maɓɓe danejo e ɓalejo portojo e ko wana ɗum no jeeya ko ɓe heerori joni noon si tawi kala annabajo arɗo atto nelaɗon arde haray nelal makko ngal hino howa ko e ɓeɗo nelaɗa haray nelal makko ngal no dotta ko ha o ɗo ara nelal ma ngal mi accirma ɗiɗo ɗin no jokki kala annabajo nelaɗo arɗo nelal ngal haray ngal howa e yimɓe hingal dotta e zaman ko ɗum si alyahud nde ɓe jokki annabi Musa ha annabi Isa ari tawi waɗɗike ɓe tertagol fi tawrata jokka injil ɓe sali tertade tawrata jokka injil ɓe woni heferaɓe nde annabi Isa addi injil yimɓe nasara jokki ɗum ɗon ha nelaɗo nelaɗon ɓay nelama tawi waɗɗike alyahude nasara fo tertagol tawrata injil jokka qur'an ɓe sali ɗum jomum wi kon heferaɓe e gandija ka kala nelaɗo attiɗo arde atto nelaɗo men on haray nelal makko ngal ko ngal mahsur haray kadi ko ngal mahdud haray ngal howa e yimɓe wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi kala nelaɗo mumen neli haray koye yimɓe makko ɓen men nelatamo nelal makko ngal kadi haray no woodi haaka ngal arata wiye gila ɗo nelal ma ngal accirni siwana nelaɗo men on alayhi salatu wassalam kamɓe nelal maɓɓe ngal ko kaffatan linnasi amma kaffa wa rahmatan lil alamin o gandi kamɓe ɓe ala howaka nelal maɓɓe ngal nelal maɓɓe ngal kadi dottaka ko ila an taquma sa'a joni noon inna min al mutaqarrar hino jeeya e ko tabiti nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe wurata ha darngal no tabiti ko adi joni min wi innaka mayyitun wa innahum mayyitun ɗum ɗo tabitino e maɓɓe kamɓe ɓe feƴƴini joni noon nelal maɓɓe ngal kañum ko heddotongal ha darngal daro nelaɗo goo artata ɓaawo maɓɓe fi yo timmingal nelal ko homɓe haray accira awangal ɗo nelal yo joge ha darngal daro na malaikaɓe tippoto halfinengal ka dow leydi ɗo yimɓe ɓenno ɗo ko ɗum si nelaɗon ɓe maki al ulama'u warathatul anbiya ngal ɗo nelal ko accirangal ronugol ngal rondito fi maggal ha darngal tawahingal tabiti ko karamukoɓe ɗeɗo mofte ko ɗum si jangugol ngol no waɗɗi si neɗɗo woni ganɗo haray o woni fawitiɗo haray woni ronditiɗo bimana kala ganɗo ko ɓeynuɗo hayso ala ɓiɗɗo sa woni ganɗo tun haray a ɓeyni fi honɗum ko a warathatul anbiya nelaɗo kañum wonno hoore ɓeygure oɗo umma fof ko ɓeygure maɓɓe si a lontikeɓe noon a lontoto e ɓeygure nden joni noon si tawi hino jeeya e ahdaf ko addira ɗen ɗo anniyabatu an rasulillahi alayhi salatu wassalam fi ummatihi lontagol ɓe e mofte maɓɓe ɗe ɓe inni lontagol neɗɗo e ko acci hino landi andugol ko acci ko e andugol no accirino e andugol no o daroranno ko acci ko sina ɗum ɗiɗo gotum fof majjirɗima bonnay ko accirma ko joni noon ɗo sunnanelaɗon alayhi salatu wassalam si en waway mo renude hara en nadata e makko ko ala ton en etata ko yaltingol e makko ko tabiti nder ton kon haray ala arano on ko etagol taw janga o sunna andamo si ɗum ɗon wonali neɗɗo so anda o bonnay kaw faala moƴƴinde hara fandude nden no laaɓa ha kono o bonna kaw faala moƴƴinde ko ɗum si Abdullah ibn Mas'ud wi'anno ɓeya ɓe o tawno ka nder julirde hino jooɗi no mooɓi hino hibbi koccuje goto hino inno wiye Allah ɓe no Allah o puusa hayre wiye la ilaha illallah ɓe wiya ɗum o puusa hayre goto wiya astaghfirullah ɓe wiya astaghfirullah o dirna hayre
wiye allahu akbar ɓenna allahu akbar o dirna hayre ene gila ɓe jooɗi ɗo ɓe wooli ɗo konngol bonngol na konngol bonngol yalti ɗo ibnu mas'udin ari tawi ɓe hino dari no waɗa ɗum himo puusana ɓe hiɓe wowla so wooli ɓe wowla o dirna so wooli ɓe jokka o dirna o dari o inni allahu akbar hay miranji ɗi nelaɗo ñamiraynoɗin hoɓaki taw hay coñci ɗi ɓe accunoɗin hiɗɗali lannali batte mum no heddi hay ka ɓe walotonoɗon hino ɗo on fuɗɗike sincude kisanka diina maɓɓe hay ɓe huccitali o wi ko imma wi on miɗon ɓuri nelaɗo famude diina ɗon ɓuri ɓe fewde maɗum wiyon on majji e diina maɓɓe kan on jokki goɗɗum ngo saabu ɗum ɗo min andano ɗum fewdo ɓe wuri few hoorejo tumbindirɗo ɓen wi ya aba abdirrahman ya ibnu mas'ud ma aradna fi hada illa alkhayr wallahi na ko honto komin bonni ko woni wigol la ilaha illallah wigol allahu akbar wigol subhanallah honto komin addi ko nelaɗo addali kon honto komin bonni kon minen min fandake ɗum ɗo sina jantagol joomi amen si wona ɗaɓɓugol baraji si wona moƴƴere ibnu mas'ud wi fa kan min muridin lil khayri lam yusibhu no foti immiɗo fi moƴƴere ronki hawritude nden moƴƴere ɗo jeeya e maɓɓe miɗo andi ko moƴƴere immini on ko ɗum si wowluɗon ɗiɗo konguɗi faalaɗo moƴƴere naaɗi wowlata kono na kala immaniɗo moƴƴere hawritata e moƴƴere nde on hawritali few meɗen anduno wowlugol ɗi e zamanu nelaɗo kono nano waɗirton nime waɗirayno menen moɓagol sonka moɓagol pottina goto wola o ya jokka waɗa coggal ɗum ɗo har menen goto fof waɗanayi ɗum hoore mum tu kono oɗo sifa on wonti bida idafiya ko waɗi bida ko ɗiɗi bida haqiqiya wa bida idafiya ɓe wino ko wiyete bida idafiya ko waɗugol ma hunde nde tawata hinde tabiti ka sharia hinde waɗe kono waɗirande none mo tawata nanon tabitiri yo nde waɗe neɗɗo suusta wiide ko waɗɗa kon jeeya kay diina o suusata wiide no waɗirɗa noon no jeeya e diina kan wonti bid'atun idafiya amma bid'a haqiqiya ko koya addu ko meeɗali tabitude faaleɗa kadi wadde ɗum ka nder diina ɗon harayna idafi ko haqiqi ala ka rewe ha ɗum bake e diina taw joni noon o inni ɗo ko bid'a idafiya waɗɗon la ilaha illallah allahu akbar astaghfirullah subhanallah ɗum ko thabitun shar'an kono moɓagol waɗana ɗum sowru wotur ɗum ɗon ko bid'a ka diina en andi buy ko ɗum ɗo dalli norto wigol si on haɗi men wiugol la ilaha illallah hare min anda honɗum men wolata hay goto susta haɗude ɗum si on wiita men wi astaghfirullah goɗɗo susta wideta ɗum wowle kono wowlire ɗum no nelaɗo wowlirayno noon ka kono fuɗɗi ɗum o waye onon e nelaɗo hombo ɓuuri wawde wadde ɗum ko nelaɗo ene ko ni nelaɗo waɗirayno o way waɗe waɗiron no nelaɗo waɗirayno ɓutta kasi goɗɗo susta haɗude ɗum ɗum haɗatake la ilaha illallah allahu akbar subhanallah ɗum goɗɗo no suusuyde ɗum tawole ka dow leydi joomi men o way kono ko hombo ɓuri wawde wowlude ɗum ko nelaɗo ka kamɓe maaki ya ibadallah tubu ila llahi wastaghfiruhu fa inni atubu ila llahi fil yawmi 100 marra joomi men wi yafani keɓe kala ko feƴƴi ko arata ɓe wi mi tuuba mi hoota ka joomi men ñande wo ñande ko fanɗi o laabi 100 ko kamɓe hombo jooɗoɗotono fiyo ɗin timmu sa addimo holle ɗum no landi waɗirde noon si on ala waɗuɗi an tun an kadi halas e yi biɗa no sewi ha biɗa so woni tun idafi jommum fiyo faamu no satti ha ko ɗum si tawi ɓe wi'i ɓattorowo joomi men biɗa e wonɗo e bakkatu si landama ko hombo ɓe ɓuri ɓattade laawol yiltagol arta e goonga ko wonɗo e boneji ɗin on sabu on ɗon haray ko hunde wotere marduɗon ko wiugol ɗandi ɗum moƴƴa ka o inna hi inna accito inna mi wakkiloto hollurrata ka kono oɗa sa wimo moƴƴa ko inne taw la ilaha illallahu moƴƴa ya oye
allahu akbar moƴƴa, subhanallahi moƴƴa, astaghfirullah moƴƴa, o we koko moƴƴi no moƴƴi hi a waccan ɗon on feƴƴat ɗo jaɓata feƴƴat ka no moƴƴi komi woni wolde kon hi yon feƴƴu yeeso ɗon o jaɓata oɗa noon sa wi ndaara fimugol cigarette moƴƴa miɗo andi ɗum moƴƴa du'a waɗane alan du'a inchallah mi acce andi oɗa wiyatami wannan du'a mi acci tawi astaghfirullah la ilaha illallah subhanallah miɗo tori du'a tubugolle ɗum watta ɗum ka waɗay ɗum ko kayfiya on yo accu on ɗon kayfiya o saloto ko ɗum ɗo sattini famingol neɗɗo ɓattorowo jomi men mbiɗa ka iwtirɗa wo taway no satti faminde Allah subhanahu wa ta'ala famingen ko nafata en ko haray famen lontagol nelaɗo e kaɗo dina maɓɓe landaki ɓeydugol landaki ɗuytugol ko landi ko daranagol yer ko ari ko karamo koɓe sunna ɓe wi'i neɗɗo waɗowo biɗa mustadrik alallahi wa rasulihi ko heɓɓitotoɗo bi mana ko fewɗitanowo jomi men e nelaɗo mum o wiyete istidrak so addi goɗɗum ka nder dina tun o ɓantori jomi men tawi jomi men e nelaɗo addali ɗum haray o wi'i jomi a wakkilike ha fiyo timmu kono a wawano sabu ɗum ɗo a addano te ɗum no hani arde jonno miɗo timminandema ɓayna fo anduɗa ko ɗum woni haray lisanul haalo on o wowlata ɗum ɗo kono gollal ngal ko ɗum e wi'i ko waɗi jomi men wi'i al yawma akmaltu lakum dinakum mi timmini dina kan ko wonɗa wadde ɗo hino tabiti ka dina jomi men no waɗire ni o way o wi'u no timmi atto a arde a ɓeyditanay mo woni ka ko honno ɗum ɗo honno wiirten ɗum ɗo o wowla ala gese si jomi wi timmi fulɓe fuuta ɓen wo ko heewi wosi ɓeydama hibbay kala ko yehi ha heewi sa ɓeydi ɗo goɗɗum ko ɓeyduɗa kon heƴata nder ton yalde ka bal imamu malik ɓe maaki kala sincuɗo biɗa ɓeydi ka nder diina o faami ɗum ɗo kadi dono laba ella ala e mu'um wo haray o wi'i nelaɗo on jamfino nelal jomi meɗen ngal o timminano ngal ɗum ko imamu malik wi ɗum enen lega foppu ko imamu malik woni imamu me en ka fiqa ha ka na madhab malikiya jokkude imamu malik noon ɓe maaki kala sincuɗo biɗa ɓeydi ka diina tawa sa landike mo ɗum ɗo ko honto ittuɗa ɗum onnete koye kaarijo harana nelaɗo no waɗirɗa ni ko hombo yiruɗa ɗum o innete ko kaarijo harana nelaɗo wo haray o faami nelaɗo suuɗuno ɗum komo yiri on woni timminde andi ɗon kadi wi'ugol jomi men a timminali ko bone wi'ugol nelaɗo jomi men timminno ko onon suuɗi ɗum kadi ko bone goɗɗo bo ka kisal no gotuŋe ɗiɗo joni noon ɗo wona ɗum woni haala kan ka ɗengal kono golle ɗen ko ɗum hollata ko waɗi simi inni okkorinɗon ndiyam yara hiɗa jooɗi takko siyomal ngal ayni awa min ni ka on famali okkorelan ɗon mi yara on wi mi faami awa on jooɗi ke on jokki haaju mum haray ko wi'uɗon mi kon e ko waɗuɗon kon ko no ɓuri marde doole ɗo koko wi'uɗon kon ka koko waɗɗon kon mi jaɓata koko waɗɗon kon ko waɗi on wi mi faami ko wiɗon ko mi okkoray on ndiyam awa kono on yaray ɗan on na e juuɗe an ɗan rewata mi jonnata ɗo haray ko neɓuɗon wiide jooɗe mi adday ɗo inchallah mi faami mi jaɓi kadi kono a jaɓata joni noon julɗo suusa ta wi'ude joni men timminali dina mum kan julɗo suusa ta wi'ude nelaɗo suuɗuno nelal jomi meɗen ngal o suusta wolude ɗum kono golle makko ɗen no firta ɗum ka golle ɗen firtata ɗum ino firta ko waɗi ɓe wi'i nelaɗo alayhi salatu wassalam sa jokki defte sunna ɗen a ndaari sunnaji yerɗi ɓe addi ɓe wuuri ɓe holli yimɓe ɓen ɗin a taway an ko wakkiliɗa ha hattuɗa ɗon hara accali hay gootum si tawi nelaɗo ko toon 10 adduno sunna hibbaɗa habba ɗetteɗon taw ɗettu hay nokku gollitiroyo ɗettuɗon yer ko ɗetta taw yo ɗettuɗon ta ɗettoye nokku goo hara toon 10 no hibbiɗa en yahali ɗon taw ɗettuɗen 10
e nder tonu sappo da fof no habbi en memali ko no ɗaɓɓanoyten nokkugo kadi ka en famal misangal hara ko ɓe adduno kon sunna on mablahu mum on ko tono sappo ɓe addanno en ɓe hibbi ɓe wi kala rewirowo joomi mum goɗɗum ko ɗo tun o ɗettata hino ɗo no hibbi ñolata wuɗata bonata no habbi on yer ko wakkiliɗa o ɗettu ɗon anani inna inchallah mi raɓɓinɗinta ko haami maya si a wi'i ɗum a jokkay ha maya tawa ɗettali e nder ɗin ɗon ɓuri sappo e nder tonu sappo noon si a ɗetti sappo haray ko joɗo heddi ɗandi ɗum ko nun accanta ɗiɗa fof no heddi e nder tonu sappo a ɗetti sappo a ɗettoya ko ɗi nokkugo to siwa gasude si a fowtaki few har ko sunna tum wuruɗa ha maya a gaynata sunnaji ɗin ko nun ɗaɓɓanoyɗa nokkugo ko ɓeyda fulɓe fuuta ɓe ngo ala ko fandimo ñawli ko nun fandimo ñawli haɗi waɗonde ka ñamande tum simo ñawliɗa ari kama hiwri kema so fokkitiɗa ñawlimo ko jonnuɗa mo wi e ñamande ɗiɗo wattanen ɗi ton ta men min ɗon okkugol mo ɗon paasi ɗa ñawlimo ta men min ɗon fandagol mo ɗa ñawlimo ko waɗi si a maayi a kaalimo paasi fihi mo ari kama a landoytake ɗum si a maayi no a yoɓalimo ko ñawlɗamo kon a nato e aljanna wondude ɗum kon woni nde moƴƴere kaari yahuno kama hiwragol ma o kanomo paasi o hooti mi lettete fi ɗum ɗum no toon hiɗa ñawli kaare a yoɓano si maayiɗa a ɓuttinayi ko nun noon fandi oɗo ɗa ñawlimo 10 000 ɗa yiɗimo okkude 5 000 paasi ta wat ɗum ɗettu 5 000 on wiya ceerno mi naɓayno ɗi kamon kono ɓay on hewti watten ɗi ton heddo 5 000 son ɗaɓɓay paasi ɗette ɗum siɗo ŋeɓɓituno paasi ɓayo namin tanjinno ɗon jonna on hara mi weltike ziyara on tigiri wattanelan ɗi 5 000 ji ka 10 000 heddike 5 000 ɗum ɓura okkugol mo 5 000 kadi heddo 10 000 ñamande annande mayata ko moƴƴere honɗum ni jomumen no addi diina ko yoni amen minaki taw ɗettugol feccere mu'um ko ɗum ɗaɓɓoyta nokkugo kadi ko ɓeydanama ko ɗum ɗon khuturatul bid'a tawle joomi men wi'i kono yo gonɗinɓe ɗofte Allahu tabaraka wa ta'ala ɗoftoɗon nelaɗo on ɗoftoɗon heftuɓe e moɗon ɓen ɓe woni karmokoɓe ɓen e ardiɓe ɓen ardiɓe yeeso mon ɓe ɗofteɓe ko ɓe yamirta on kon e ko ɓe haɗata on kon fannima ɓe yamirali on yeddugol joomi men ɓe haɗali on dewal joomi men ko waɗi ɗum ɗon nelaɗon ɓe maki la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq karmokoɓɓen kadi ɗofteɓe ko ɓe noddata kon e ko ɓe jannata kon e ko ɓe waajoto kon fannima hiɓe noddude ɓe natta on e ko joomumen addi nelaɗo addi ko ɓeɗo ko ɓe ɗofteteɓe jaɓanteɓe e ɗiɗo ko waɗi ko kamɓe woni acciraɓe yo lande sappina yimɓe ɓen si neɗɗo noon wi'ama sa mapike yawka makko landoɗamo haray wattorama ɗon so wolanima jaɓu ka ino labta non ɗo lisanul haal mo ɗon nuya kala nawnuɗo yo armiɗo ɗo wattatake ɗon sa yeehi ko ɓe wima o waɗu ta wolan ɗum hay goto taw tun himo muse o yaha o yeehi gese so yeehi ko ɓe wolanimo o jaɓay ñande go neɗɗo goto nawnuno sattuɗo feere o yeehi ka labtano o tawi docteur jo on ɓayri kamɓe hiɓe holla neɗɗo ko satti feere o ndaru no wayno ndiri ɗon hara o yaadale indema bonde ɓe jaɓata ɗum oya ari ɓenni joni noon nawnare mane ka fewndi ɗo ko mamen wattane ndiyam o wi mi yiɗa ndiyam mi ɓandu andu mi yiɗa ɗum mi yiɗa suttinde ɓandu andu ndiyam saabu a wattay ɗo tun hitande fof watta ɗum ko haalaji tun noon ko haalaji hoore laawol noon si ndiyam lannali kon wattata siɗa lanni a wattay wona ɓe sa fuɗɗike ma continue hitande fof ko haalaji laawol noon o wi min so tawi comprimé ma siro no woodi awa ɓe wi ɗo on de menen komin yii wawdema waɗande konkoɗa o wi ɗon on mi wakkilake ɓenni a joni ko nu waɗeten o wi acci mi hota ɓenni awa o yalto o hooti ɗum ko bimbi waɗi ɓe rondo e mo ɓaawo alansaraɓe addi ɗon tayna kanko arani hoore makko on faami ɓayro hewti docteur ari wima ko no wiɗa fi ndiyam wo watte e jonni ɓe jungo on ɓe tufi ɓe watti ɓayo waynodiri yama ɓenni a watta ndiyam o hi wattay
ko ni en ƴarata si neɗɗo no satti feere accu mo ha o heɓa haaju o jaɓay ɓayri ko kanko aranno hoore makko bimbi o jaɓuno nde o ronda o ari o salino fulɓe Fuuta ɓen womo nananali soppoɓe ɗum mana siroɓe keɓe o nananay soppoɓe pide kañum ka si ɓe siri lekki kimɓe addiɓe jonnima ɓe no haaɗi mi harata ɗum few ɗum ɗo yarata ko ɓenni accu wakkiloɗa ko modi mi watta ɗum ɓenni awa accemo ɗon si o maayi ɓe ɗetto e leggal ñanal ɓe fawi makko innata ngal ɗo ittengal e hoore an ka innengal wonata hoore ɗon o nananayi ɓen ɗon kañum so nanuno noon atto hewtude ɗo na ɗum ɓurno moƴƴude makko idan joni noon ko wiyete bida ko ni wayi joni min wolay ɗo nanane nelaɗo on si jama on nananal ɗo nelaɗo on si maayi wiya noon jakami nanayino hara laawike ko waɗi diina joomi men tabaraka wa ta'ala hino holli en ka diina makko nokkeli ɗuɗuɗi ko hollata bani adama jonnaka feere e hakkil ko shar'inira diina o wawata ɗum nelaɗon ɓuri hisude hakkil e ko joomi men tagi kon nde joomi men suɓiɓe faalaɓe nelde ko hattiɓe wiide janngu diina an kan iqra ka hombo ɓuri nelaɗo hisude hakkil hombo ɓuri jogade nelaɗo needi e teddungal joomi men kon ɗum attiɓe wiwde janngu ese ɗum yaara e feere e hakkille moko ba yagal e towugol duuɓi ɗum ala ɗon nelaɗo ko duuɓi 40 nelira ko towɗa duuɓi o diina kañum sa waɗay koya jebbilo taw memburnoɗa ha ɓe andine sa jaɓal ɗum ara ɓuri nelaɗo daraja iqra atti fuɗɗade maɓɓe ɓe maki ma ana bi qarin jibril wimi iqra ɓe janguno si ɓe serti ka idan si ɗum ɗon jaɓaka tun haray ko bone arata ɓe wi kala wi'uɗo rewa e joomi mum e ɗe mofte ɗo hara o janga e kala janguɗo e ɗe mofte ha o andi o sali gollitirde ɗum haray goto fo e maɓɓe hino mari geɓal e leñol ngol joomi men wi'i torelantami tawtimon e ngol ɓe wi ñande o ñande julɗo so nafata fiw o fukkata waɓutu ñande o juula e darɗe 17 so waynodira e joom makko ko farle dow makko kon ka fana alansara futuro geeƴe subaka ko darɗe 17 ka hara o nafata darnde fo so dari ko wi ay ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ddallin o watta ɗon amin jaabinanantami jeeyeɓe ɓe wi noon si neɗɗo wi reway joomi mu'um hara o jangaka diina o rewiray ka joomi makko wo haray o naati e fongo ngol ɗo leñol wiyetegol annasara ko wiwno konta o naatu e mum o naatoyi ko waɗi ɓen ko ɓe majjinira ɓe wakkili dewal ko alda e gandal arruhban ɓe wata wonde ɓe rewali joomi maɓɓe kono ɓe jaɓata jangude diina ko jalo wayni ka julɓe hande na joni noon imamu Fudayl bun Iyadin rahimahullahu ɓe maaki man fasada min ubadina kana fihi shibhun min annasara wa man fasada min ulama'ina kana fihi shibhun min alyahud qad li anna allaha ghadiba ala alyahud liannahum alimu wa lam ya'malu bi ilmihim wa adalla allahu an-nasara liannahum abidu allaha ala jahala si neɗɗo wi menen nde meɗen andi men anda kono meɗen barke allahu e ɗum acce men ɗon on accirtani awa dewal ngal taw mi wona mi rewali allahu on subhanallahi on jangata kal si rewo mo acce men ɗon joni men no andi fandundeji ɗi yo allahu moƴƴin golleji ɗin e hoore honɗugo moƴƴin kadi e hoore ko holluma kon ka a yiyata ɗo faalaɗo pihum aduna mo yanganta ko kum fiyo heɓu kum ko diina tun faalete ɗen wiyen en yanganta ko en heɓay kadi heɓen kadi no moƴƴiri kadi diina tun wawɗen mo heɓi ɗo haaju ɓeygu sa yi mo anday ko ɗum o jokki ka mo bitiki mo regilaɗo perdi acci marsude sa yi mo anday ɗum ka mo acci yaltinaɗo golle dépense acci heɓade sa yi mo anday sa yihi mo golla ka yaasi fi goɗɗum acci heɓade sa yi mo anday ko nun kanka diina kañum ɗum ɗen faala heɓude diina selluka ko alda e dillangol diina kan
aduna on hay seeɗa ko ma dilla ha eɓɓa mayde si heɓa haqqille jaɓal ɗum haray idan kaɗo dina ka allahu tabaraka wa taala addani en ka hato jinna ɓeydede hika timmi ka hato jinna ɗuytede hika yoni ka ɓurta ko ɓurti ɗuytete hika hawri hika woni ala mustawa mutawassit kuntum khayra umma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan kala ko woni wasat haray ɓurtali ka haray mankali jasali kala ko jasali ɓurtali ko wasatu wi'ete mofte ɗen ko ɗe umma wasata diina maɓɓe ko dinun wasatu hato jinna ɓeydugol hato jinna ɗuytugol ko hato jinni ko ya wakkilo tun gollitira ko adda ko jon noon jomumen o wi gonɗinɓe ɓen kamɓe jaɓanɓe joomi mum ɓen nodditiɓe ɗum ɓen no ɗuuɗi kono wonɓe ɗum ɓen ɗuuɗa o wi gonɗinɓe ɓen kañum ida du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na ko ɗum ɗon alhaali gonɗinɓe ɓen wiwɓe no gonɗini ɓen noon no ɗuuɗi kono jogiiɓe oɗo alhaali ɗuuɗa ka ukkodirte fi toɓɓere diina hara wona fi hoggo wona fi koloyru wona fi mangoy wona hunde hara ko toɓɓere diina no joomi men rewirte lurren wiyen acce jooɗoɗen garen ko honnu nelaɗo ma ke ɗum jaɓoɓe ɗum ɓen e lurruɓe ɓen ɗuuɗa si hewti ɗon ko wigo keɗon sikku maɓɓen kañum haare koye fenade wonno koye majjere wonno o woye nelaɗo kan kañum haare koye majjere wonno awa ɗum no hana jaabede kadi mawɓe men ɓen haare koye majjere wonno o woye hay goto wiyal ɗum nelaɗo noon koye honnu wonno kañum yo jaab so tawi nelaɗo kañum koye majjere wonno hara en hootale koɓe addi kon si tawi wona e majjere ɓe wonno ko ɗon hani ka hooten ko waɗi mawɓe men ɓen teddugal maɓɓe ngal janɗingal fanɗi ko yer koɓe ñeɗi e ko nelaɗon addi kon woɓe teddi ko yer ɗum tun kadi ɓe heeɓi makko bayagal neɗɗo no heɓa teddugal ka dow leydi ɗo ɓuuri so iwtiri ɓawa nelaɗo joni noon sellurri en wi landoɗen ko nelaɗo waɗi goɗɗo majƴiri wallini ɗum to wi landoɗen ko mawɓe wanno kon ɗum haray ɓeyɗiɗo hombo ɓuuri wonde mawɗo kame en enen na kame en haray na ɗum par ce que sen wi nelaɗo siko mawɗo ka duuɓi nelaɗo no hecci ɓe sikka ka daraja e teddugal ɗon mo wi nelaɗo no ɓuuri ɓe haray ko jofo ɗum yo deƴƴe tum ka ɓurdindigol nelaɗo e tagaɗo ɗum ko jofoyagal noon ɗon en deƴƴay tun ka kasi joni noon siko honno wiyanten si yani hooten ka nelaɗo wiyen accen ɗon taw hooten wasi tawi ko ɓeeɗa nela e ko nelaɗo ko ɓeeɗa nela e nelaɗo wona nelaɗo nela e maɓɓe ɗon harayno kaani ko ɗum ɗo noon addata biɗa kala ka yani si hootama ka nelaɗo yonay sabu ton kañum lurra ton ko nelaɗo addi kon lurra lutti a waway faamude ka a wawata faamude kono ko lurri ala ton ko ɗum si jomumen o wi walaw kana min indi gayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran idan walamma kana min indillahi laysa fihi ikhtilaf kala ka yiɗa nder to lurral haray ko ɗettuɓe ɓen faamuji maɓɓe ɗi lurri e ko ɓe ɗetti kon kono ko ɗetta kon kañum lurral ala e mum mi anda siɗen faamude ulama'ul fiqh ulama'ul usul ɓe wi'i laysa fi nususi sharia kitabatan wa sunna laysa fihima ta'arudun wala tadarud ala few piyodiral e luutodiral ala ton innama ta'arudu wa tadarubu fi ijtihadi almujtahidin la fi nususi shar'iyya la ɗum ala ton jomen wi unzuru jayidan walaw law ko harfu imtina'in limtina'in o wi'ete kana hawka walaw idan lam yakun walaw si tawno kana min indi gayri llahi hara wanaka joomi men iwruno qur'ana e sunna on la wajadu fihi ikhtilafan kathiran idan walamma kana min indi llahi hal sayujadu fihi ikhtilafun kathir ala ton innama alkhilafu wal ikhtilafu fi afham wa adhan almujtahidin hadha yara hakadha wa hadha yara hakadha walakin an-nass ala haddi dhatihi laysa fihi tadarub
joni noon si tawi goto fof koye hoccu famana hoore mum wiye jogo ko famuɗa komi jogo komi faami ko gasi yen heɓu pottal ɗo sattay ko ɗum ɗo lorrude gonɗinɓe ɓen si ɓe noddama ɓe innama hoote ka joomi men tu haray gasi ko ɗo hanuɗen arde ɓe wi julɗo gonɗinta gonɗinal ngal timma ha o gonɗina wondema nelaɗon ko ɓe maaki kon fof koye juuɗe joomi men ɓe ɗetti ɓe addi ɓe wowlana hoore maɓɓe ko waɗi joomi men wi'i wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ɗum ɗo si julɗo hoolike ɗum ɗo ko heɓata e sunna hadis ko heɓata e makko iskal ko gooto hal thabata annahu an rasulillahi sahih ey nam yastaslim o jaɓana ko tabiti e nelaɗo o we amin ko tabiti kon mi faala si tabiti gasi wama kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim si tawi joomi men enelaɗo ñaawi hunde nden ñawore ari hawrali e dow ka faalaɗa kon haray a newnanaka heɓugol ko suɓotoɗa ɗon ko ya eto arta e ko ɓe ñaawi kon donc ala wiugol ɗon on mi faami kono haray timmali haray no manki kodi harfu istidrak walakin ko harfu istidrak yufsidu ma qablahu wa yuthbitu ma ba'dahu kala ka neɗɗo ñinni hunde o addi walakin haray ko ñinni kon mo dirnude kadi mo addude goɗɗum bo sinnama kaari on ko moko ba waawi jangude waawi jannude waawi waajade kono noon ɗum ɗo fof haray o dirni ɗum ɗo fof haray ta goɗɗo ɗaɓɓitu nafitorde ɗum ala kono noon haray moƴƴaali ko ari ɗon o haray ɗum ɗo fof yehi ɗum ɗo fof haray boni kon no hikki ɗon kono noon so ñawlike hettatako mo waawi noon ɗamɗa kono noon ko bandi kono noon wujje kono noon haray ɗum ɗa fof ese goɓɓe haqqille mum hotita e ɗum ɗa sa wi miɗo gonɗini dey allahu on miɗo gonɗini alquran ko kanko teppini miɗo gonɗini nelaɗo on miɗo gonɗini sunna maɓɓe on kono noon ɗum ɗo on no hikkata ɗon jaɓata haray ko gonɗinɗa kon to fof kon ɗum nafi kon ɗum gonɗinal nafata na jaɓugol na gonɗinal ko hon ɗum nafata ko jaɓugol si ɓeygu ma wi miɗo yiɗi on noon wallahi ha timmi hatti kat ko ɓay tum ɓernde feerata koye on koni ka ɓernde an ko kono noon taw nelam mi waɗata dey a jaɓaygal ne a jaɓaygol girgol ɗo na miɗo yiɗi on noon mo wi mi yeɗa on haray o fene min noon miɗo andi koni ga ko kono noon so nelilam mi waɗata ɗum noon hollali mi yiɗa on goy a wiya kisan a fenay ɗum kisan a fenay ɗum hambo endu maɗa yiɗi so nelilam mi waɗali haray mi yiɗa on fes ɗum hara hulita ka hulita wigol ɗum fes hara hulita ɗum jonno miɗo gonɗini jomi miɗo gonɗini nelaɗo kono sunna maɓɓe on mi gollirta ɗaggonɗi wondude ɗum ka ɗaggonɗini hi way donc haray dirti idan fiyo en dogo biɗa koyen jaɓu ko gonɗinal firti kon wuren ɗum gonɗinal ko firti ko gollitirgol ko gonɗinɗa kon si a gonɗini hunde a gollitiral nde haray a gonɗinali few haray ko ɗum si tabaraka wa taala o wi'i nelaɗon alayhi salatu wassalam nde tawno ɓe jonnama ɗiɗo garantiji fof jomum men wi wama atakum rasulu fa khuduhu wama nahakum anhu fantahu ɗo ko garanti molanaɗo jomum men o yii o huccini en e nelaɗo tun ko hoolare honde hewtata ɗo hoolare no wawi feƴƴude ɗo ka dina jomi men wimi on komin jeeyi on tagi on jeeyi nelaɗo neli nelaɗo wimi ko nelaɗo addani woyoni komin jonnu mo hutike o haray no jofiɗi buy ko ɗum si nelaɗon ɓe makanno Quraysh ñande ɓe yeddi ɓe Makka ɓe jooɗi sulhul Hudaybiya heɓe poɗodira
e oɗo Suhayl ibn Amr fayri o wi nelaɗo ɓe maki ali windu Muhammadur Rasulullah. Suhayl wi Muhammadu ɗum windatake ɗo, Rasulullahi on yo montu ɗum ko Muhammad ibn Abdillahi menen men andirma Makka, min jaɓa ko Rasulullah. Nelaɗon ɓe maki fama lakum la ta'manuni wa ana aminu man fi sama. Ko ɗum hutorɗon lan hay jeyɗo kam moye leydi on no hoolilan min, ko ɗum hutorɗon min? Ɓe maki wallahi inni la rasulullahi wa in kadhabtumuni, min miɗo felliti komi nelaɗo Allah on ha e mon, hay son yeddi landirnata ɗum. Windu ko wi kon gasi. Ɓe monti rasulullahi on ɓe windi Muhammad ibn Abdillah, fi yo waktu o feƴƴi goɗɗum o jokkite. Arayna idan joni min wi'i wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, o wi'iti wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, o wi'iti wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ɗi garanteje wala heɓande wonɗo. Laare o wi kala ɗoftiɗo nelaɗo on haray o ɗoftorike Allahu on mubasharatan. Konto neɗɗo mawto ha heɓa sikkitare ko nelaɗo makata, wawata wonde. Ko ɗum si ñande nelaɗo alayhi salatu wassalam royra ɓe arti ɓe tippi ɓe inni Khadija, joni mi wisi mi ari mi yeeto yimɓe ɓe mi royrama min al masjidil haram ila al masjidil aqsa ila sidratil muntaha ila mi wolanɓe ɗum ko hanki waɗi. Joni noon min hiɓe fennimi taw ɓe wi nami nelaɗo, si mi yalti joni wolaniɓe ɗum kadi ko ɗum ɓe wiya min Khadija ɓe wi ko ɗum jomi mo wi wo koye mi wolanɓe o waɗe ɗum wolaneɓe ɓe jaɓata ɗum ko kamɓe anni, so yalti bimbi yahe wolanonɓe ɓe wolaniɓe. Hay ɓe wolaniɓe ɓe tami kundule wo hi Allahu akbar, Muhammadu o hankin o wiruno, hombo wima ɗum, hombo wiɓe ɗum nelaɗo wi wiri al isra ghayru tayran, wirugol e royrede wana gotum. Ka ɓe bonni haala kan isra ɓe dirni ɗum ɓe wi tara, wo hankin o wiruno iwi ɗo o wiri o yehiɗa o wiri o yehi to, ko tawata goɗɗo wolali ɗum. Ɓe wi awa joni noon yi piiji ɗin ɓurta tun hulɓinade, o ñande o adday ko ganda. Ɓe sattini hunde nden ha Abu Jahal Amr ibn Hisham wi ya Muhammad, nelaɗo ɓe makinaɗo wo wiɗa e wiɗo hanki jemma yahuɗa Baytul Maqdis, yahuɗa ila sama dow ga, artuɗa o jemma ɗo. Ɓe wi o wi dari, nelaɗon dari, wo ɓantingal koyngal accangal ɗon ɓanta daringal ngal kadi tawtina ngal ɗon mi ndara siɗa wawi wirude. Arayto joni min tippine suratul Furqan, unzur kayfa darabu lakal amthala fa dallu fala yastati'una sabila. Naari ko on ma waɗande anne ko annabi hoorema o yeggiti naɓuɗo man ko min woni o anda ko ɗum simo landama ɗum terto mo accumo ɗum. En yi misal makko ngal ɓay ɓe wi ɗon o yehi o tawi Abubakar Siddiq, o yi Abubakar ko Muhammad addi o ko gonga an, ko addi o ko gonga, kono ko addi ɗo kon hande ɗum a wata wiide ɗum ko gonga, fay a feeta. Abubakar o ko num addi, o wi hankin o wiruno o yehi to, o wiri o yehi to, o wiri o yehi to, o wiri o arti bimbi ɗo. Ko no wiɗa e ɗum kadi ya Abubakar, ɓay ko Muhammad addi o an ko gonga. Abubakar Siddiq wi si tawi on fena e dow maɓɓe hara ko gonga ɓe wowli, hara fal amru kama qala fa huwa haqqu. Si tawi on fena wiwɗon ɓe wi'i hara ɓe wi'a nedi molnadi no nder ɗo ka ko sewi no nder ɗo, jabawol makko ngol no sewi ken. Si tawi on fena e dow maɓɓe wiwɗon ɓe wi'i ɗum hara ɓe wowlali ɗum, si tawi ɓe wowli ko wowluɗon ɗo kon haray ko gonga ko ɓe wowli kon, ko ɓe wowli o ko gonga. Ko nen ñande Abubakar jamma Siddiq, ko nen ñande nelaɗo jammi mo as-Siddiqu ha hande ron ko yiwde. As-Siddiqu huwa sighatul mubalagha fi tasdiq, as-sadiqu was-saduqu was-siddiqu. Siddiqu ko
komo tawata meɗata sikkitade meɗali sikkitade wiyete as-siddiq. Saduqu ko ɗuɗuɗo gongugol, as-sadiqu ko gongowo. Wonde noon himo waɗa ko wana gonga woni as-sadiqu. As-saduqu ko gonga ɓuri mo ɗuɗirde, as-siddiqu mo ala si wana gonga. Ko non Abubakar hoɗi yi hoolagol nelaɗo dinde mum den no ɗuuɗi. Kono ɗen andi julɓe ɓen ɗuuɗaka jarriborede yeddugol nelaɗo. On pooɗodirta ha ɓe inne ɗon wona gonga. Na gonga nelaɗo ananta julɗo no hoola ka. Kono noon himonna ɗon ko gonga haysi ɓe waɗi ɗon ko gonga kono enen en wawata wadde mo wi'a ɗum. Enen en hewtali ɗum, enen andi ɗum ko fi arabuɓe, andi ɗum ko fi wi'en kadi aljanna o ko fi arabuɓe fawto ɗen. Ara gasi sen firiri ya ayyuhalladhina amanu kono yo yimɓe Madina, ya ayyuhannasu kono yo yimɓe Makka. Hara ko ɓeɗo ɗiɗo jeeyi aljanna yite. Kala mo jeeyaka Makka e Madina, ɓe Madina ɓen tun natoyta aljanna, ɓe Makka ɓen tun natata yite. Enen ga on ala ka natoyte. Kono wonde gollande aw natamaw natoyte. Haray idan hino jeeya e ko hollata gongingol nelaɗo on, no jeeya ko dandata neɗɗo bid'a. Zubair ibn al-Awwam o wi kama fi sahih al-Bukhari wa Muslim, o wi nyande go lurral yani hakkunde makko e gorko goto jeeyaɗo Ansar fi dunkije kaɓe remata. To gandi dunki di e mum rewidiranay. Kanko e mo Ansar on Zubair ibn al-Awwam komo Makka, komo Hajir. Oɗa gorko komo Madina, huwa min al-Ansar. Hiɓe jogi dunkije nokku gotum, hiɓe rema, hiɓe awa, hiɓe golla dunkire Zubairu nden hino dow dunkire Ansar on no ley seeɗa. Joni noon tawi ndiyan ɗan ko tongeteɗan fi yarnugol. Zubairu ibn al-Awwam si dawi kala ndiyan ɗan fiyo ɗan dembu heɓa ka ñeɗa yarna. Si gayni yarnude accita ko kaluno kon ɗan ila ɗan tawya kawtal makko on kadi kala yarna. On wi argol mo jooɗo habbo ha Zubairu gayna kalde yarna, si accita ara tawamo o haaɓi ɗum. Onni Zubair mi haaɓi ɗum. Zubair wi joni koye mi habbo ha alleyto ɗan tawoye ton yarna ha gayna. Non mi kala wonɗa rewde ka andan si yaha kama. En familan nanga. Fi ko Madina woni kamo min ko mi arɗo o wona ɗum wimi ni on ɗo mi ronkirini. Mi anda non honno warreten. Konno warreten sina ɗum. Koye ɗan iw kama acca ha ɗan hewta ka am mi gayna haajo e majjam few kala ɗan non kama ɗan iwrata. Ala hada al aqlu salim yusallimu li hada. Haqqile hisude jaɓata ɗum ɗo ko nunɗal. Ansar jom wi ko ɗum waɗeten. Zubair ibn al-Awwam wi joni ɓayri jom men no neli goɗɗo ha e me'en. En hino wuura ko sifa koye piihoy siyani ka dogen hooten. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul no ɗo. Hooten ka nelaɗo yewtoɗon ɓe ko ɓe wi o waɗen ɗum. Kasi nastaslim lillah wa li hukmi rasulillah. O wi mahi. Subhanallah. Ɓe ari ɓe tawi nelaɗo. Nelaɗo no jooɗi alayhi salatu wassalam. Ansar on wi nelaɗo min e Zubair o men lurri fi dunki jamen ɗen to. Dunkire makko nden no dow, dunkire anden no ley. Ndiyan ɗan ko dow iwrata ara. Nyande mi yehi wo koye mi yawmi jooɗo mi habbo ha o gayna yarnude, so accita ndiyan ɗan ara mi wawa kalde min kadi mi yarna si ɗan feƴƴa nokkugo. Joni noon ɗum ɗo mi haaɓi ɗum nelaɗo. Mi wolanimo ɗum o inni wo kanko ko onno min warrata. Wo so tawi koye mi accitu, koye accitu mi yarna ha mi gayna noon so yarna ko honno min ni tigiri min mi anda ɗum. Wo men arga men ñaawa. Ɗo kanko tigiro ñaawi hoore makko. Ka siko kanko onno dow to honno ngoyɗayno. O jaɓanayno ɗum Zubair ko on ɗaɓɓude ɗon ko. Nelaɗo ɓe make Zubair ko honno woni ɗo. Wi kono wiri ni ngesa mbanno dow, ngesa makko mbanno ley. Cangol ngol kaka an attoto rewde si hewta ilay woni. Joni noon si tawi a kalali ɗan ko ilata ko ñeɗatako ko cangol dunki ko sa kali demba
ñeɗa ɗon yarna sa gayni accita ila kontina oya kadi kala yer ɗum ɗon o wi noon o haaɓi ɗum yomi accu ɗum yo minni no joni honno mi warrata koye mi accu ha o gayna so gayni noon mi yarna ɗon fewana alam min ay ko min woni dow o wi ɗum wata wonde laaɗon ɓe maake gasi joni ɗo min ñawore anden e ko adduɗon ɗo kon ko wontirɗo dow on jogii haqqe e ndiyan ɗan atto makko si a fini bimɓe a yehi kalu ndiyan ɗan yarna si a gayni itta ɗan tawyam na ɗum Zubairu wiw noon kombo ɓe ñawata ɓuri ɗum hay sina ɓurana sunna waali hakkunimɓe ɓen fiita hawre waɗu kon ɗum marɗen e ñawre ɓuri ɗum na neɗɗo ansaru moni o seytini ɓayro andi nelaɗo ñaawi si nelaɗo ñaawi gasi kono tawi ñawor nden hawranali mo o tikki o wolani nelaɗo konngol ɓe wi nelaɗo gila ɓe nela yi'aka kaɓe tikki ɓe moni ha hewtine ñalame few mettiɓe ha ɓurti mettiɓe ha yeeso maɓɓe ngon wojji o wi ya rasulallah nelaɗon ɓe nooti ɓe maaki an kana ibnu ammatika ya rasulallah ɗum ɗo tum o wolan nelaɗo o yennal ɓe waɗal hin ɗo ko wowli kon Zubairu bunil Awwam ko ɓiɗɗo yaaye nelaɗo Safiyatu ko yaaye nelaɗo Safiya e baabe nelaɗo ko baaba goto Zubairu ko ɓiɗɗo yaaye nelaɗo ansaru jom wi nelaɗo ko ñaawirirɗon ni yo Zubairu kalu ndiyan ɗan yarna ha gayna siɗan tawanmi ko fi ko ɓiɗɗo yaaye mon ka e se ko ɗum neli nelaɗo ɗono Musa dey ka Musa o wiya joni koyo kalu ndiyan ɗan o yarna ha o gayna siɗan tawanmi ko ñaawirirɗon ni kon ko ɓayri ko ɓiɗɗo yaaye mon ka nelaɗo wo fatalawwana wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thumma qal isqi ya Zubair thumma ihbis al-ma'a hatta yarja ila al-jadr ɓe moni ha yeeso maɓɓe ngon wojji cos fatalawwana wajhuhu ɓe maaki min miɗo nela fi ɓiɗɗo yaye ɓiɗɗo bappa min miɗo nela ɓurdi ndingol yimɓe ɓe miɗo nela fi ɗum nani ko wolɗa komi ñaawiri ɗum ɗo ko fi ko ɓiɗɗo yaye an ɗum no e diina ɓe wi Zubair o wi naam ɓe wi janngo sa yehi yarnu ndiyan ɗan ha gayna accaɗan ɗon o yarnata janngo ɗan hotira ka ɗan iwri ton ɓay ko ndiyan dunki ala dole yawtingol ko kala o andas ɓiɗɗo yayno e diina ɗum ala e diina ansar daranimo a yawi ke nelaɗo a waɗini min warete mi waɗi nelaɗo maki accamo ɓe accimo koye makko on ɗon ansaru jo jomi men tippini fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu tasliman koye on gorko ɗum tippi jomi men haysi wondirali no yoni kono tay satti on yi satti e nelaɗo ka neɗɗo si wowli wondiri haray no woodi ko ni nder ton jomi men o wi fala wa rabbik mi wondiri jomi maɗa jomi ma wondiri hoore mu'um wondema la yu'minuna ɓe haysi ɓe wi hiɓe gonɗinal maɓɓe timmata hatta yuhakkimuka ha ɓe jaɓama ñaawinorde fima shajara bainahum kala ko yani hakkunde maɓɓe lurral ɓe jaɓa artude kama si ɓe hewtali ɗo taw ɓe gonɗina si a ñaawi kadi hakkunde maɓɓe thumma la yajidu fi anfusihim harajan hara ɓe heɓata kadi ka pittali maɓɓe ga e ko ñaawuɗa kon hay ɓittende kala ñaawiraɗo ñaawore nelaɗo o heɓi ko ɓittimo ka nder ɓernde ko nelaɗo ñaawi kon jomi wi mi wondiri jomi ma o gonɗina si yimɓe leydi ɓen fof tappanimo tampon o gonɗini ko nu nafatamo jomi wondiri wi wallahi mi wondiri jomi ma o gonɗina si fof wimo gonɗin nafatamo o wi hara ɓe heɓata harajan ɗo ko nakira kala ɓittende julɗo hana heɓude e wonki mum e ko jomi men enelaɗo ñaawe dow makko wa yusallimu tasliman ɓe jebbilano kadi konko ñaawa ɗon jebbilagol timmugol harana ko oɗo waɗi kon waɗen misal gongal o wiyeteɗo Julaybib kana rajulan damiman
fil madina. Julaybib ko gorko jarri boranoɗo angal ngari hari ngari ala faqir rajulun faqirun miskinun damim ngari ala jawdi ala moyen ala fuy ala illa annahu muslimun mu'min muwahhid. hada yakfi hada fihi kifaya li sharafi l insan. ko aɗi ɗiɗa fof eɓɓidirtake ko jogi kon no hecci ɗiɗa fof ɗi o ala ka. o ara wi nelaɗo fiyen faamu oɗo aya hakkunde faamu oɗo ngun oɗa gorko e faamu o debbo mo aya on tippi e suratu al ahzab. Julaybiɓe wi kañum hino andi no wayi ni ala e damal suudu mo yata jooɗo fewta feññina hoore mum ƴamire okka on ala. no wayi ni o anda okkomo ɓeygu joni noon mo faala ɓeygu huwa muslim kono noon o ala ngari o ala jawdi o ala ko honno yarta inna o kela ɓeygu ɓe okkamo suudu hondu e nder madina o yarta ɗon. o yahani nelaɗo o wi nelaɗo miɗo faala ɓeygu mi yimo mi faala on ko ɓiɗɗo kaariɓe wonɓe nokkel kaari ɗon andi ɓe wi hi ko jiwo on mi faala. huwa makko kadi tawata ko sapporte ɗum hondu hay galle ɗen. eyyi mo mari haqqe e wolugol ko faala kon ka. nelaɗo ɓe maki aw o wi joni noon mi faala en walla mi jomba on nelaɗo ko mi faala. nelaɗo ɓe maki aw ko on faalaɗa o wi ɓe wi yahu wi a babe makko. Julaybibo wi wi a min komi nelaɗo allahu on ha e mo on ni yottiniroyta inni rasulu rasulillahi ilaykum min komi imminaɗo komi nelaɗo allahu on ha e mo on ko nelaɗo allahu on nelimmi yomi yottin e mo on wo ko hiɓe ƴamira on jiwo mon kaarijo on yo on resinanmo min ko ɗum ɓe make mi ar mi yottinana on ko ɗum ɓe nelimmi. ɗo gonɗinal gollay ɗo hiɓe andi jiwo maɓɓe on ɓe andi famille maɓɓe on ɓe andi daraja maɓɓe on ɓe renti arɗo on ɓe andi kadi imminɗo on ɗo piiji ɗin fof pottotto sina gonɗinal ko ɗum tun heddoto ɗo gacce ronka heɓade. ɓe wi nelaɗo allahu on wiyo men okke an Julayɓe bo jiwa men on o ko ɗum ɓe nelimmi yomi ar mi yottina mi yottini ka o wi ɓe wi ɗon on men wawata ɗum yaw yetoɗa nelaɗo men okkatama an siko goɗɗo goo men jaɓay kono an on yeeto nelaɗo men okkata Julaybibo men okkatama. o wi gasi min komi nela ko argol yottina miɗo yaade mi yeeto nelaɗo on ko neluɗon mi ɗo kon wono mi yeetori on ko ɓe nelimmi kon. fulɓe fuuta ɓen wo liwnu ko nela ko liwtugol wona muytugol si liwti ka. Julaybibo fokkiti hotugol ka nelaɗo jiwo mo ari ƴamugol on wi Julaybibo ala risili ka daro habboɗa tawimo ka nder suudu o nani ko ɓe gerɗi kon. o noddi nene makko e babe makko wi ya umma wa ya abata ataruddani amra rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi baytikum fa ayna tadhhabani min qawli llahi ta'ala wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. ko honno waroton oɗo aya son wi on waɗata ko nelaɗon ɗaɓɓiri on kon. o wi joni noon ko min nelaɗo on ɗaɓɓiri yo on resinmo nelaɗo si welama ɗum min mi welama resine lammo Allah subhanahu wa ta'ala yeɓatalam taw o to wolanoya ɗum nelaɗo ɗum waɗatake. ɓe wiɗa wakkili o wi mi wakkilike ɓay nelaɗo wakkilike o resina ɗon haala ɓutte. andi oɗo jiwo e oɗa mo sar woɗɗodiri ka on andile kadi ko gorko e debbo ni ka. ɓe wi law kanatin nisa'u kaman dhakarna la fuddilatin nisa'u ala rijali. si rewɓe ɓen fof wayi wa o en wiya rewɓe no ɓuri worɓe ɓen ka na en yino serte kano ɓattodiri oɗa wi ko ɓayri ko ɓiɗɗo yaye mon
to ni waɗi ka o ɗawi ɓay ko ɗum nelaɗo wela waɗe hay si welata on ɗum no woɗɗodiri de ha ko min woni hoore mum naɓelan ɗon ko joomi men waɗata kon jula bebi ko jemma goto wondi e on debbo o yehi o waroya Uhud debbo on ko fiyo heɓu tum wela ye joomi men gasi hayɓe wondali o jombumo jemma goto o addaka makko ɓe waali ɗon bimbi Uhud hewti ɓe dawi ɓe yehi o waroya Uhud subhanallah ndaare ka ko welata joomi men kon ka heɓi joomi men weltani ko welta e wela e timmuɗo kono ɗum ko e nder jemma hu gotum pette heeɓi tawi gasi ka en famali ko balɗe jelu o ɗaɓɓi wela e joomi men on o heɓimo ɗo balɗe jelu jemma goto resine lammo miɗo mari anniye men wonday joomi men no andi o ɓe wondata ɓay mo andi nde o mayata o resa o heɓi ɗon wela e joomi men gorko on waroya Uhud o heɓi aljanna debbo on heɓi wela e joomi men wuuri aduna ko joomi men yiɗi kon si neɗɗo on yiɗi ɗum no moƴƴe makko harana wiigol ɗon minen andi ɗon ko Allah hon wiiri noon kono ko ma etto ɗon faamude piiji ɗin ko honno yarata ɓuri ko joomi men wi koñe waɗe honnum marɗen no naɓiren ɓuri noon ɗon ko noon ko sunna no tabiti kono on watta e hakkille wattugol hakkille no ɓuri jokkugol sunna nelaɗo on si neɗɗo watti hakkille ha acci sunna haray honto ɗe woni jonnon ko ɗum jokka haray idan nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe holli en ko ɓe addira ko fiye en ɗoftoɓe joomi men holli en ko neliri ɓe me en ko fiye en iwtir ɓaawo maɓɓe iwtirgol ɓaawo maɓɓe noon firtata sincugol ɓeyda ka diina maɓɓe ko ɓe adda wiɗen al inaba yastalzimu l ilm wal amal wal faham lontagol ino landi andugol e faamugol e gollitirgol ko lontinako si ouvrier jo maître maçon ɗaɓɓiɗo joni maître maçon jo ɗimmo makko imo jonna golle o wiide golle ɗo mi jonnama ɓe wi yomi darnu ay plan on a yimo ka fof ko ɓe maître ɓe joni noon miɗo mari golle nokkugo ma no woodi kam yaata ɗo falano ya daranolan ɗum taw aroy ɗo andanamin golli sa gollanan ha moƴƴa a yi plan on ka ɗo a waɗay o chambre ɗo ni kuri on ko ɗo wonata waɗa duusuji ɗin ɗo sifo ha a faami ka yaale a faami mi faami eyyi waɗanan ɗum koye nder lewru men halde o en nawa acciraɗo on fi en andu ko wiyete niyaba ko lontiɗo ko honno hani wawde kon oɗo ɓayri o lontike e ko anda ma o jaɓali wadde no lontori noon o ɗetta hurgo ngon o waɗa ka suudu wonta ɗon o ɗetta suudu ndu o naɓa ka hurgo ngon eɓɓa ɗon ka plan o ɗetta suudu goo o naɓa ka kuri on wonata to o ɗetta kuri on o adda e place chambre ka patron on wino ko ɗon walata ɗon o waɗana kuri on salle de bain douce interne arayna ɗe galle no mari plan gollowo ɗe hendike kono o lontini goɗɗo kono yi lontina ɗon ko honɗum ni o darna o ferma o ñappa fo waɗe maître maçon acciranoɗo on accirimo ara ndaara si naati udditi hunduko ronka ko wawde ombude sabo yi bonon e masibon o fof ko muncete ɗum ɗo fof koye makko kadi artata ɓayro susta wolande ɗum jongalle ɗo ko muncete ɗum o jogo kalima muncete ɗum tunnerto ɗo ko muncete ɗum ɗo ko helete ɗum ɗo ko bonnete ɗum e ahi ko ɓuy wonɗa ɗo ko muñ hara ko ni o jokkirta ha gasa oyna an daari plan on daari golle ma ko woli ɗo wo oya ko satti o oya wata fawde konngol hay so wiɗo modi an ko ɓi wonɗa taafu ko ɓi wonɗa layifu fi ko métere o jaɓay ko ɓi wonɗa jofo ko ɓi wonɗa ko woli o ɗon o jaɓay ka honno modi ɗo fulɓe fuuta ɓen wo nelal tippinayi ɓuttinayi teppere kono ɓuttinta ɓernde ɗon nandi ma ɓenno maka ɗum ɓenna nelal no ɓuttina teppere kono heewa ɓuttinde ɓernde nelɗo on naari golle ma jonno ɗum ɗo fof koye muñce kadi komi yoɓano komi fuɗɗito ɗon sodde matériel komi wattirana oɗo galle makko ɗen so ari mi fuɗɗo kadi gantinade yaafinade kami ɗaɓɓayno teddugal e client fi golleji goɗɗi ko naari ko waɗɗami
nani lontorde woɓɓe noon o yino oɗo lontori ni e o plan ɗo woɓɓe ko ni lontori nelaɗo e dina maɓɓe kam wallahi summa wallahi ni ɓe lontori. Ibnu Mas'ud wi'i si joomi men hoddirayno nelaɗo immito hande fiyo ɓe dartu ko ko ɓe accuno ko ɓe adduno ko honno fewndori o wi wallahi ɓe anditatano hunde ko ɓe accuno ko ɓe yitatano hunde ɓe tawayno fof waylama ɓeydama ɗoytama hay fus o wi si ɓe anditayno goɗɗum no gasa ko noon e julde nden kono hay nden no woodi bu wonɓe juulirde no faalira ɓayri si en juuli en ɗiɗo e juulirde wotere mi habbiri mi tami juuɗe a habbiri a fonti juuɗe ko imma wi en nelaɗo juuliriɗi fof ma ɗum wiyen ko noone goto ɓe juuliri goɗɗo e men lundike ɓe kayen heɓay tammu nelaɗo fonti tami fof na ɗon haray goto men fof no mari muñentin o e nelaɗo fontu tun an ko nun tamanɗa ko noon hawriranimmi o nelaɗo fontano ɓe tamuno an ko nun wonɗa fontande ko ni mi tawri kombo e ɓeɗo nelaɗo aroyta taw ko julde mum ne woni julde ni ndeɓe mako noon en sallu kamara aytumuni usalli. Ibnu Mas'ud o si ɓe arti hande ɓe darike ka dow laalagal leydi ɗo kaɓe accuno fof woni islam ɓe fuɗɗike ɗaɓɓitude o islam ayna al islam wal muslimun ayna sa nani no noddine sikka ko goɗɗum go sar'ina nanduɓe accuno nu ɓay joni ko wergere jokkina ko ɓurɗo wawde ɗum wo wawi noddinde ka e senelaɗo koni Bilal noddirano e zaman maɓɓe koni ɓe janniri noddinandu we Ibnu Mas'ud wi si nelaɗo emmitike hande ɓe anditata ko ɓe accuno ko ɗum noon ɗon andi koye zamanu Ibnu Mas'ud on andi ko Ibnu Mas'ud wi ɗum o wi si nelaɗo anditay nini e komi andi kon komi anduno zamanu maɓɓe kon si ɓe anditay ni ko julde nden ko fawi ɗon mi anda ko ɓe immoto ɓenna ɗum ɗo komin anduno hi ɗo koni jokkireni ɗo koni ɗo wakkile ɗo koni ɗo jok ala ɗum fo on wayɗi ko ɗum si nelaɗo ɓe make ñande dargal malaikaɓe wi anay nelaɗo ɓenna ha ula i baddalu baɗaka wa gayyaru ɓe dina kaddunoɗa kam ɓe accitano ka kono ɓe wayluno ka ɗo naali ɓe rewata joomi maɓɓe kono ɓe jaɓali mo rewirde no accirɗano taw si ɗo moƴƴi hare o yi o lonto ka maçon joɗa o yimo ka ene on ɗon maître maçon weltanike o jongalle ɗen si aroy weltanto maître maçon golluɗo ɗum o joni no mbuy ko ni lontori nelaɗo ka dina mum ɗi laawi ka dow leydi ɗo fof ko nelaɗo addi ɗi laawi askinkiniɗi fof sukki e islamu ɗi fof nelaɗo addi ɗi fof wiyen jokku ɗi fof joni mi wi wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu ka wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi joni noon ɗi laawi sertuɗi ɗo goto fof hino fiɓi aljanna on komo naati ɗo heɓoya kala mo wona ɗon haare ko yo Allah on fewnu ɓe kadi yo Allah on yurmin ɓe kadi attoɓe maayde ko ɗo sawabu on woni ɗiɗo sawabuji noon ɗi woni ɓuri temedere ɗum ɗo fof no wawi wonde sawabu oyɗa oɗo no uggeni no payto si remi kakale ko koyɗe mum woni artirde ko fi hoore mum jokki laawi ɗin ɗuuɗi nelaɗo accano lawol si wona gotol ɓe maki alladhina kanu ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi ko oɗo hadisi kadi kala sincuɗo laawol woni jogorde ha sincangol ñiiɓa laawi ɗin ɗuuɗi dey nelaɗon ɓe makuno ko jokkuɓe komi jokki komin e sahabaɓe wo hisoyta aren ko ɗo woni ɗum nani sabu ala hay goto e neɗɗo laawol fiɓuɗo komi woni e ɗo kon hino lundi joomi men no lundi nelaɗo miɗo faaloya aljanna na o fiɓay ko ɗo tun yata aljanna kamen ɗaɓɓoyta ton kala mo hawritali ɗo hara yo Allah on yurmimo mo hato jinni du'a awajo to ɗo neɗɗo ha gayna wonne woy yo Allah on fewno gonon kadi la ilaha illallah hey pewal wala faam heɓude yo Allah on fewno gonon kadi ɗo
peewal wala faamude waɗen du'a tum yo Allah fewno ngonon kadi gasi joni siɗa fiɓilan hato jinne peewal kilan fiɓiɗa hato jinne peewal ko mbo men tawtato ya goto fof ko peewal faala ko majjere on dogude a fiɓi komi majjuɗo a yiɗa majjere lan fiɓi ko a majjuɗo mi yiɗa majjere miɗo hato jinne peewal miɗo andi ala ɗum na e ɗum wonɗa ko peewal wonɗa ɗaɓɓude ɗa felliti mi ala ɗum mi ala e ɗum enen ɗo yen yewtu ha goɗɗo men tawta oya ɗum taw si wono yey hay si neeɓi kara han wonirta ko ɗum si irbadu bun sariyata radiallahu anhu ɓe maake nelaɗo meeɗi julnude julɓe ɓen subaka ñande goo ɓay ɓe salmini ɓe fewti julɓe ɓen ɓe waaji ɓe waaju tiiɗugo ɓe jeyanoy ko ɓe waajino ɓay ɓe waajike haa ɓe gayni ɗum ko mina wonno ko hajjatul wada waaju ngun juuti ngu tiiɗi ngu hulɓini ɓay ɓe deƴƴiti tun sahaba ɓe ndaaridir wi sifa ngu waaju ɗo nelaɗo hay si ɓe wowi waajade sifa ngu wayri woɓɓe maɓɓe wi min komi faami ngu waaju ɗo nelaɗo ko hollen ɓe waajitata ko en ɓaawa ngu ɓe waynike yahugol ngu waaju no hulɓini dey ngu no hawni dey en ɗaɓɓirta nelaɗo awe ɓe wasi en si ɓe yaha kannahu maw'idatu muwaddi'in fa awsina nelaɗo a wasiye men e dow waaju ngun en andi jaka waaju e wasiye no serti ɓay ko ɓawnde nelaɗon waaji ha gayni ɓe ɗaɓɓiyo nelaɗo wasiyo ɓe idan alwasiyatu hayrul maw'ida ko waɗi alwasiyatu a'zamu ta'thiran fil qulubi min al maw'ida ko nde wadde ɗo konko maw'ida ni fof no hawti ɗo woɓɓe haray no wattiga hakkil woɓɓe haray no miijo to woɓɓe haray no yaha to woɓɓe no arta woɓɓe no ŋaaña woɓɓe no so maw'ida haray fof deeƴidata heɗo kono kala mo joɗɗinɗa wiiɗa miɗo faalama wasiyade haqqille ɗen iwata ɗon ha gayna o jonnayɗi ɗum o gandina gotum waaju e wasiye heɗitete nelaɗon ɓe maki miɗo wasiyo on mbay on ɗaɓɓiri lan usikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'a en yi ko ɗo sunna on kadi woni hotude ha joni si neɗɗo jogike as-sam'u wa ta'a lil kitabi wa sunna kayfa yabtadi konno sincirta so jaɓi o nani ko jomumen e nelaɗo addi kon ɓay jomumen sar'ina bida'a nelaɗo sar'ina bida'a si neɗɗo sinci bida'a haray ko sam'u o e ta'a taw pottimo walaw sami'a wa ata'a lamabtada so nanno jaɓi o sincatano ɓe maki noon nane jaɓon wa in kana abdan habashiyan hay si tawi ardinaɗo on ko maccuɗo jeeyaɗo Éthiopie ɓay arabu ɓen no jeeya ko jarri bora añugol neɗɗo ɓaleejo ardoɓe wona yeeso maɓɓe arabu ɓen yiɗa ɗum fayda rawna guli fof yiɗa ɗum yo taw ko ɓaleejo wonata dow makko rawna guri ɗum no sartani ɗum ko ɗum sinelaɗon ɓe maki wa in kana miɗo andigoy on jaɓoyta kono haysi ko ɗum wonoyi mi yamiri on as-sam'u wa ta'a nananemo ɗoftoɗomo fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran ɗo ko ikhtilaf kathir nelaɗon ɓe maki kala e mommo gurnam mum juutoyi o yiyay lurnal ɗuɗungal hakkunde julɓe ɓen mi yiyama kason ɗo ko pottal ɗuɗungal woni hakkunde julɓe ɓen oye hande pottal kala anduɗo pottal hino daari no renti ɗum hino pottiti buy julɓe ɓen ko wiyete pottal ko hara ko hawtuɓe wiɓe no hawti finde wotere hino hawti faamu wootu a taway ɓe hino pottodiri ɓuri mo tawaka e ko faami kon ko faami kon moƴƴano ɓe maki fa alaykum ko lurral ngal ɗuɗo e womi fawini on jokkugol bi sunnati wa sunnati al-khulafa ir-rashidin sunna lontiɓe fewuɓe ɓen jokke ɗum almahdiyina ɓen fewnaɓe ɓe maki noon tamassaku biha jogite komi wolani on ɗo kon wa addu alayha bin nawajisi ŋatire sunna an on ƴakkirɗe moɗon ɗe ɗo ko kinaya an shiddati thabat ko waɗi neɗɗo so ŋatiri hunde ɗo hino serti so ŋatiri ka ƴakkirɗe ɓoggol sa jonni neɗɗo ƴakkiri ɗeɗo sa wippitino weli hettude sa jonni mo inni accu ha mi ŋata o naɓi nder ton on ñoƴƴinide o jogike donc heewi ko nano faaliraɗa ɗon hettirta
a wata goto wippito e sunna e juuɗe mon ittira no faalira o sendidira e foññe colli fo noon ko foññe ko noon o serti kako gotum wona gotum ɓe maaki wa iyakum mi rentini on wa muhdathati l umur piiji fuɗɗitaɗi ɗin ka dina renteɗi watta ka dina wiyano laba ella ala taw memu ɗum fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala kala ko sinca watta ko majjere kala majjere noon lorra e neɗɗo on soggay mo naɓa mo yiite ko ɗum si kalama koɓɓe ɓe firti wo ihtilafan kathiran no jeeya ko feeñi mum hande neɗɗo si wi ko sunna tum yondinorto ka findewo ka jikkuwo ka neediwo ka gollodiral wo ka yeeyugol ka soodugol wo ka dewal wo fuu sunna on yonimo ko wiwɓe no yiɗi sunna ɓen tigiri fembata mo fembande ɗe goto anda honto ɗe yiwi ɗum ɓe accata ɗum ha goɗɗo goo wola ɗum immaɓe innamo mutashaddid kaari ko sattin ɗum anna jama o ronku famude sattinɗo ko adduɗo ko alano faala fawde yimɓe ɓen ɗum wiiɗo jogoto ko tabituno ayna tashaddudu huna hunde tabitunode e diina onon on foofu tun e mayre so feƴƴi on o wi o wurnita nde o jogitonde ayna tashaddudu huna sattingol ngol hontoni ɗo koɗo noon wiyete mutashaddid o inne mutazammit ko ɓurtinɗo mutaassib ko jiwguɗo mutatarrif ko seri ndiɗo ka yimɓe ɓen fewtiri o kanko na ɗon o fewtirta ɗum ɗo noon hara wona ɓe anda dina ɓe jammatama ɗum ɗo ko ɓe o dawidata ko ɓe o jaɓɓodirta ko ɓe o innidirta ahi ko ɓe jammatamo ɗi konto pottal ngal heɓoto heɓatako haray idan nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makuno bada al islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada'a fatuba lil ghuraba ɓe maki islam fuɗɗike ko tuŋarankejum ka yaari o ko honɗum ni ɗum wiyete garib kala ka yaari ko honɗum ni ɓe maki islam yahay kadi ha arto e hakkude yimɓe ɓe wonta garibu kadi ko haɗɗa ko honɗum ni ko honto ittuɗa ko honto ɗum windi ko hara andaka few ɓe maki noon kala wakkiloyɗo ha jogiti fewdo ɗon haray aljanna o heɓay ɗum ɓe maki homɓe heɓoy taw aljanna e on zaman ɓe maki alladina yuslihuna ida fasada nnasu ko ɓen yimɓe totoɓe moƴƴugol moƴƴinatuma yimɓe ɓen boni nawigol joni ayi fof ko ni wayi ɗo kanko wakkiliɗa o ma tum wano yimɓe ɓen wayi noon o waye ko basal ɗuuɗi wo ayyata marɗo hino yelo wawgol wa fof ɗon a tarawna haala gani marɗo jawdi hakkude fuqara o narawe taw ɓurɓe ɗuɗude ka o woni ɗon ko miskinaɓe o inna dara do on ti kan no han do etade wawa ɓe perdina jawdi mum ndin ha wawa ɓe kañum kadi o yeloto ɗum kadina noon yugol ɓayri fof joni ayi ala wadde enen kadi en wawata wadde o way ɗa wawi wadde haysi ko antun ɗa wawi waɗude ko waɗi ko antun taga ko antun ɗettitete ko antun surrete ko antun landete ko antun ñawoyte ko ɗum darata goɗɗo e ɗum ka tun waali tun a noddoytake ñande dargal yeƴƴitoɗa hay goto jogoɗa mo ɓanna inna arga wo yaw arma ko ɗum naɓirtamo habbo kankadi ɓe noddaymo ɗon ala nodde kaari lando ɗon mo lande kaari mo landotoɗo ma on hato jinna e landagol goto himo andi ko wonuno kon mo andi ko fewni kon mo andi ko arata kon ala ko wirnanimo ko ɗum wiyata ɗon noddu kaari landoɗamo sa yehi ko an tun daroto lande ɗo hino hato jinninde habboɗa goɗɗo hato jinna idan konngol imamu malik ngo rahimahullahu ta'ala konngol wonɗen fermirde imamu malik rahimahullahu ta'ala ɓe maki imam ibn hazmin eggingol kal ihkam qala malik rahimahullah man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risalata لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا
هذا القول من إمام مالك إمام دار الهجرة كبيوني إمام أهل الإفريقية ترة أفريق بالي بنغا بايلا هاي بود أبي بويكو ماذا مالكي بجوكي إمام مالك بماكي kala sincuɗo ɓeyditi ka nder islamu bida'a hara himo faami o bida'a ɗo kadi ella ala e makko haray o feni o ƴaƴike o wi'i nelaɗo jamfino nelal jomi muɗum ngal timminano ngal joni noon si tawi ko imamu ma on wi'i ɗum hiɗa mari bida'aji ɗi tawata fotata hay heƴata hay e nder suudu mo iwtirɗa ɓawo mum on ko ɗi woni wowlude haray an ko hombo wi'etano sappinma e ɗum nelaɗon ɓe maki kullu bid'atin dalala iyyakum wa muhdathatul umur ka ko ɓeɗo nela mo iwtirɗa ɓawo muɗum on kam madhabu famugol diina wi'i si a sinki a ɓeydi ka diina nelaɗo a feni a wi nelaɗo jamfino joni si nelaɗo wi alima ya sincu imamu malik mo iwtirɗa ɓawo mum o wi ali ya sincu si a sinki a landoyama ko hombo wiyata wi ya waɗu hombo sappinta hoorema wiya ana ko noon hawriranno lammi waɗi ɗum noon ka aduna gaɗa wawi wadde ɗum goɗɗo landuma honnu waɗanɗa wiya ko noon hawriranimi ka ko honnu waɗi onna mi landi tun na sonkomi memmin inna yo komi andugoy hakkunde ma neɗɗo no waɗa ka kono jom men so landoy kam ko honnu waɗanɗa hunde kaari ɗum no ha toon jinni eɓɓugol ko jaaboyode ɓe inni kala anduɗo daroy to yeeso joomi men hino hato jinni nde o eɓɓita ko o jaaboyto kon ɓay o landoyte o eɓɓita kon ko o jaaboyteɗon wona ko jaabeteɗo on wela kon yo jaabe ɓe wi wa'iddu lissu'ali jawaban walil jawabi sawaban ko ga wonata kala ko waɗata eɓɓita sim koko min wadde ɗo o landoyto lan ɗum ka hi so landoy kelan ko honnu minnata mi waɗani ɗum min noyama ko hunde kaari ɗon mettoytamo ne o jaɓoy hi a waɗu si tawi ɗon o jaɓoyta accu ko ɗo moƴƴinta ɗum na sa maayi sa moƴƴinal noon ɗum ɗo ha a maayi sa landama ala mo wi'a waɗu awale mi tewi ala ton waɗu ko faalaɗa ala ton ka ɗo haysko ɗo haysko gendarmerie ɓe nodduma ɗo combo suusi noddede ɗo gendarmerie noto yaada e plainte to ɓenna ko fewnu waɗanɗa hunde kaari ka nder gendarmerie wiya mi tewi ko nu wawɗo te ko nu taw noddantommi ɗo hombo suusi ɗum na si ɓe noddimo haysi mo ɓanni ñiiri hari mo weela o haaray tiw o accandi ɗo gara o ñaamaali plainte ari ɓenna nafe tun siya on o ɓay mi hannda ko mi noddira on ɓe taw ñaame siya hon ɗo mi haari taw ko insanu misluka nodduma haaruɗa tawɗa weela kulol tun ko yeeso joomi men daroytoɗa hara ɗon hay fuy ala idan imamu malik ko ɗum ɗo woni ko wasiyi ɓe maaki kala ko wonano diina ha al yawma akmaltu lakum dinakum tippi wawata wonde hande diina dambe e islamu sella enen en suusta wolde ɗum kono ɗen suusi yottinde ka imamu malik maaki ɗum imam ibnu hasmin eggi ɗum no selli e maɓɓe aw mo sinke biɗa watti ka dina wona nelaɗo tippe mum wona sahabaɓe mo tippe mum wona imamu malik o tippe mum hara joni yo ɗaɓɓitoy tuggordu makko ndu o yaroy taw wiya ko ɗo mi tuginino mi waɗi ɗum hay goto le suusoy taw wiide si ɓe noddima noddan landoɗami suusta ɗum ka suusay suusata haray ɗum ɗo hino jeeya ko hollata en khuturatul bid'ah bonugol ko koyete bid'ah yo Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓin en e muɗum o laɓɓina siɓɓe julɓe ɓen fof e muɗum o moƴƴina battaneji ɗin o yondinora en sunna on o danda en ɓeydugol e diina kanko ala e makka hada wallahu ta'ala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal